Wah, ngerajan mal. Iya, Ci. Takok etang korematik, numpak si Malang Malolong. Iya nyaman. Akacar bisa pun laku. Papolong kesini aja gak beli sepeda motor. Bayar soko nang, kok saya ngacar Ci. Mak kok si takar kering king betes sabak. Nah, bola boda wifi na toto, kok si bisa nyampung. Iya bener amat. Satialah cuman na sepeda metik. Tak napa kau ini. Mak sifat kun lambak mola. Bukan ngubu sepeda pancal. Mata ala cak nangkok Ci. Mal. Saya nggak lelere. Mun rosak minta nemu. Tuku si Azul bagas sajeria. Yah. Aku lu. Marah tanggiling. Laki. Mak katoran kuping. Mun panas mak melek. Yo. Wah. Apa mak kau cerita keracunan nyolot gua teh? Mata aja deh. Ini tak ningali kagak bina colok coba di dini. Adep ka ada lah ya. Sambil nabuk nakian masang helm akal pokal. Etero sudah adep ka budi. Lopet ya Jo. Njok tak lopot. Mata ikata rompas akal Sambil na demak awak na mak kose. Pada nasi ojo polisi ngoperasi. Mayu kok terakhir lu. Nyari apa kakak sasapido. Aneng peneng ini nak kita tak nemu. Apa nasi rosak mak tak nemu dina. Kanal putih calon tong Jo. Cok lah sapido karin aku nah. Ndak jalan ki bocor. Cok ku minta kayak kacaran marah. Lah cecer. Bobuk ten. Mata marah ya terawak na tembong gue. Mak kose jauh-jauh kasumen nebak na aluang apese. Tembong oleh wese kok na. Cok ora pun aja cabut na Jo. Mayu kok terakhir lah Jo. Boh. Allah ten. Kok benih king tak ngater. Sampai dah mati lah pacek kedu tau. Monet hilang polisi. Buat nama joro. Minta terkaci patli bejolan. Wah. Mangkana cok kun tau nompak. Kelar mulai sapido genteng. Tapi tak kelar majur-majur kok. Wah, kok sapido mbok coba malah dingkok. Tak apa aja Iya perkara kenal pot ngaltok. Posang. Iya men persoalan jeri aman. Engkau percaya kabuknya. Ceng kok ben na benih purusati ya kancah. Iya kok takok Pak Kunto. Apa na boleh masalah kaperjajaan? Tanggung jawab bakang kok sajen bro. Via, bro marah mal. Malam kok tibi. Perak yang percaya orang. Satu sisi iya toh. Tapi menurut engkau, kaperjajai orang ria. Pada nanongkok rancak sekereng. Potu bibi kabo. Aku lisa kone toh, bisa sempal. Bayo masa bakna cong-cong engkok bro mal. Bo najak gampang nalek eteng kulina orang toh. Sandiwara manusia di dunia nyata lebih mengerikan ketimbang dunia akting toh. Montolana iya ramal. Tapi tina, kok percaya kabukna. Engkau yakin, bakna bisa jaga kepercayaan engkau. Ya tidak lah mal, cak pikiran boleh. Kanjak nangkok gelok, kiba santai. Iya Cina lah, sekarang kau mencari aja toh. Engkau mulia gelu. Iyalah, iya kontak kok.
Apa rawe? Bola ada mak rantaban rampian aja kok. Kota anggo. Entar melibak su. Aduh, kebetulan Cik. Motor aburi kok. Sia. Cek sini bener rawe. Kira kan kalau tak bener. Motor si mampak atra. Maksud dong kok buri patoro akal apa? Nah, noro akal kotang kok Cik. Wah, 11-12 bana banja mal jadi. Lasu paringi tak melu tu mana sa video motor si gena. Marah-marah ka. Iba tu je. Budi apa dia mal melu sa video motor? Cek lagi nampak sa video kok. Biar paling boleh nangin cemberak. Apa Cik? Neng tak kira tahu dia apa nanti. Ayo kau boleh. Wah, gue nongkok weh. Oh, karep po Cik. Tak kuat ngomong kasu natang-natang Cik. Lala. Ada guru marelap. Buka sandal lamun nongkok. Mun tak keng natang awak nah. Yo marah Cik. Ya aku. Bobo. Cek aku kapo weh. Aku kabudi wah. Masa kaling feeling kakaling kok Cik. Ye, hebat ye. Oh. Maknya boleh dulu mana? Sapi dia. Beri lain, jeriak lain. Masa oleh nangin cember. Mun sapa narete konten. Tak mungkin dah. Mak curak geli mau sakit. Dia yang jauh bersepeda. Kok betian awak nasi kok tapel kok kasu menep kok nak melehi ke lampu tejeri. Iya Cik. Janua. Ari ya sangkolan beseto dari kain kok. Mat al tempong we sapi de marajira ki iyo bu na. Lak maselak norok ka kota ke berempit berak. Allah Cik. Ari sa video kuat. Ba nyari sama turut tak kira nemu jo. Dulu muai dim dalam bene silip ka kape. Tak saking mbak najere. Betak. Nampur-pur marare. Sambil mbok nak dengar. Apa? Tunggu tengan narasu nyari sepeda. Motor lah bola. Ada tak jual lah. Lampu orang re nyale gelu. Torok na terok. Ando. Engko terwajula tegal. Kan mbok na banyak kancatan nih. Butuh pesing kok hati. Secepatnya aja dah. Tak usah banyak perhitungan dah. Beres. Langsung ketik. Kebetulan Cik. Matruki nyari tanah. Abang guna boleh. Tepat je lah suwi. Telepon madruki. Kira wes lah sudah ya. Bo. Elu Cik. Minta berempa aja ragu na. Mun rogi masa ibu kiyo beri. Sambil boleh keboya apa? Malah sung rak nono.
engkau butuh na 30 juta wi. Lebih tak arah apa? Kurcuk kurangi. Engkau ngal kalah pe satya. Nangali jomal sampai dan nanti kente malolo. Au benar aja engkau. Buat tion dah buat capuk penyakit dolem je. Tak lolong je buat napo cun engko tak kenal kan. Marah tak usah banyak cerita wi. Telepon lah cuma druki. Pak kun cocok. Tekel engkau bengkir lorong. Setra mistis. Strategis je. Mun mistis buat na tekel tadi endak. Berit. Iya jadi ya pula. Iya Tina, menurusan madru kita nangkok. Jadi karen transport pesena deki. Bobo. Kau saya mulai menureng na beri. Takkan transport ha. Bok na tak nunggu cuma nungku. Transport rua ngirim pese. Deki galak ke KTM. We. Kok si tanah lo zaman. Apa buat nasi akilis zaman? Mas saya tanya ke siapa boy? Ngirim pese saya tahu nangkok. Transfer, beni transport ja. Mun mesin pangalak narwa ATM. Mun KTM ro mesin sepeda motor. Tran. Ambue, tak usah ki ica boleh. Saya tepak lakar transfer. Saya bungkan bo. Nah, Pado. iya tina lang kok mulia. Cuma ada maka beri kok ya. Beres. Saking cek lupa komisina. Oke. Halo. Ndak amat. Mulai ri telepon tak ngangkat sakale na. Bui HP na ya. Marah si tak tahu aja gue berung buat namal. Emu nak se, aimu anbuan panjang kesepsi. Iya kan mangka na mulai tuli. Antos lu parak lah mal. Boda apa yang buat nama katon penting roh. Bo, cak na na melihat tanah. Wah bodoh salok ke tak kau selebar ke. Pengki lorong mat, minta betul mak. Bo, engkau lupa yang ku tak boleh kau buat namal. Engkau nemu lah. Lawi sih mana nemu aki. Ah, ya ti namun lah nemu mat. Kening berapa ke mat? 30 mal. Pinggir lorong, pas tempat je strategis sambil. Mak muda mat. Saya nggak mabuk saya jual ya. Siwah, mun mabuk njek ramal. Saking mun takakan ka kacobung roreng ngami iya men ro. Ah, ya tina lah ngajar ya. Selamat ti keng tanan aja re. Oleh tak kayak pernah izin. Lah, muda parana aja ribetna. Diris mal. Patenang lah mau temu gila bede matur mal. Iya tina lah, mo. Oke mal, oke mal. Mun Satya ngalak dia mal nangaling kok. Ina, mangal kal dia. Marah. Kapyo ki besi namal. Cipat lila buat. Ari yang kok. Saya nyaman lebet rumah. Oleh nangali aja mal. Cengkok mulai sapidaan. Iya kuwe. Mal, yo, lewat lu. Yo, cik. Mata dia mal tayo. Masa tak nangali ko engko numpak sepedaan. Tidak. Nyoba lewat tu boleh sih.
Ay, ketongku jaman jero. Sepak kun tanda menga. Kita mau yana gue, mau lewat sana. Demak apa nih, Ci? Mak Asep sap mulai gelo. Kehilangan dompet bola. Jak mal. Engkau nyari cuklang kok. Nompak sampai dari ya. Atang parana lah cuk. Culun pada nasi rata. Muntah ojuk tujuh spring pet. Ngaruh lah. Puh. Bila misa buat Ci? Berik buru mal. Ari aban na buru sati ya nyetin tanah. Kening burung pas saya ada lemaran ya, Ci. Apa maknya tanyaan dia? Larang dia. Lagi ya apa? Iya, njak lah, Ci. Tanya perak. Ay, mak banyak sepedanya mak. Hari terkak makan kok pakun kalah. Apa usaha aja mak? Saya nggak ternak tuh gitu ya. Dia tapi njak mal. Sebab nak dua anjir ya. Eka bicara dia oleh. Si dua apa nanti kok, Ci? Jadi jeru sih jeru teluan kok. Ya, jual mai singgut engkau. Apa nara singgut teman? Joruan di parto sampai dah tekengan. Engkau mau jual lagi maru komisi perak. Apa nara mal? Iya tak apa na, Ci. Cara jeria lah kah? Wah, bocor ya. Kayak mata ada tekan ke madruk itu. Alah, tak kena itu roti penyakit ini dia.